Pamirsa nemonen rahina tumpak wariga galah sanesampun lintang, krama Banjar Kedaton Kesiman. Ngemargiang upacara pemelaspasan Bali Banjar, sani kerauhin Gubernur Bali Wayan Koster. Sios keanggen genah mepupul Bali Banjar, taler keanggen genah pendidikan, miwah paurukan majeng para janane, sejeroning ngelestariang adat budaya, miwah agama Hindu ring Bali. Krama Banjar Kedaton Kesiman Denpasar Timur ngemargiang puncak karya nganteglingge sane kerauhen oleh Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara. Kesaringin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Sane sepisanan pinake pengabdi prajuru, Gubernur Bali miwah mekata anggota DPRD Bali saha talar DPR RI. Samian edan pemargin upacara sane kepuput oleh Ide Pedanda Gede Oke Purwo saking Gria Gede Sari, Jempang Kesiman kanton tegap nganutin prokes COVID-19. Pengelisir Puri Agung Pemayun sane talar pinake pengabe prajuru Banjar, I Gusti Ngurah Gede Mausang, rasa angwi bahagia majeng kerama Kedaton Kesiman sampun wenang Bali Banjar sane ageng tur multifungsi. Sane kekeniang saking manah saha semangat kerama, rumasuk semangat ngelaksanayang karya ring tengahing pandemi COVID-19. Kalian Banjar Kedaton Kesiman Anagung Ketut Agung Latarang, karya nganteglingih kemargiang nepet ring tegak piodalan Ratu Gede Penyarikan, ring parahyangan Banjar setiap tumpak warige. Samian angga penyokong karya rau saking krama Kedaton sane sampun ngelaksanayang tes rapid antigen sumbangan saking Gubernur Bali miwah Pemkot Denpasar. Punika taler sane kesokong saking krama penyatusan Pance, Naye inggih punika Banjar Bukit Buung, Banjar Ujung, Banjar Cerancam, Banjar Kusumejati, miwah saking krama Kedaton. Dane mausang krama sampun steril saking COVID-19, nanging kantun anut ring prokes plus inggih punika, patut nganggen masker, nyaga jarak, hand sanitizer, nyaga yang pos kesehatan kejangkepin dokter jaga miwah paramedis. Samian edan karya taler ketureksain oleh aparat miwah Satgas Covid Desa, Polsek saha Polresta miwah Pecalang. Dudonan upacara ngenteglingi punika kekawitin antuk nuntun Ide Ratu Gede Penyarikan ke parahyangan Banjar Kelanturang mendem pedagingan melaspas miwah mecaru. Bali Banjar kalih lante antuk nyangkepin konsep tradisi miwah modern puniki kewangun selami awarse. Turun lasang prebe 4,5 miliar durung rumasuk prebe upekare. Sumber dana puniki rau saking swadaya krama antuk 300 ulung dase KK, taler wantuan pemerintah miwah saking swasta. Kemudian ya sangkanen karyon iki ditiang kesadaran. Namun Banjar Kedaton mangga presiden rahayu sehat. Salah karyon salah satu lagi napisan kapian. Presiden bagi labdo karyon sido sidang. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara ngicen apresiasi majeng krama Banjar Kedaton Kesiman, saning wangun Bali Banjar kedasarin semangat saha rasa segilik seguluk. Pemargian puniki taler pinake pahandar maneng negara krama Banjar, kaptiang Bali Banjar puniki side kewigunayang antuk pebuat krama Kedaton. Atas nama pemerintah Kota Denpasar, saya mengaturkan apresiasi dengan semangat gotong royong warga Banjar Kedaton Kesiman ini untuk membangun Bali Banjarnya. Ini adalah bagian dari Darmaning Negara daripada krama Banjar. Gubernur Bali Wayan Koster taler ngaturang suksema majeng krama ring Banjar Kedaton Kesiman sane sampun ngewangun Bali Banjar antuk meralingge tanganin prasasti. Bali Banjar yang sangat megah ini dan menurut saya betul-betul menggambarkan kearifan lokal kita di Bali. Saya kira ini harus kita dukung dan diapresiasi karena inilah cara kita untuk membangun Bali sekaligus mempertahankan tradisi, budaya dan kearifan lokal yang kita punya. Artayo Bali TV.